kwezi gushize abagabo babiri bigeze kuba minisitiri b'intebe muri Isirayeli bahisemo kwishyira hamwe bakora ihuriro rifatika ryo kurwanya minisitiri w'intebe uriho ubu Benjamin Netanyahu mu matora ateganyijwe bitarenze tariki 27 y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Iyi ntambwe y'abo bagabo yasamiwe hejuru kubera ko yasaga niganisha kwerezo ry'ubutegetsi bwa Netanyahu umaze imyaka 17 ayobora igihugu ntawe umukorera mu ngata. Icyagombaga gukurikiraho no gushyira imbaraga mu kwihutisha amatora kugira ngo Netanyahu atazongera kuyasubika yitwaje intambara akongera gutinda ku butegetsi. Muri iki cyumweru hatewe indi ntambwe aho abagize inteko ishinga amategeko Senate batoye umushinga wo gusesa guverinoma. Mu gihe nta guverinoma ihari rero ntabwo amatora agomba gusubikwa kubera ko itegeko rivuga yuko agomba kuba mu mezi atari munsi ya 3 ariko kandi ntarenza 5. Uyu mushinga numara guhinduka itegeko ibya Benjamin Netanyahu bizaba bisa naho bigeze kwiherezo kubera ko amatora zihutishwa. Ni nako kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bazaba bafite amajwi menshi biganze mu nteko batange minisitiri w'intebe. Mu ntangiriro z'uku kwezi hari amashyaka abiri yatangaje gahunda yo kwikura mu ihuriro ry'amashyaka ashyigikiye Netanyahu. Ibyatumye iri huriro ubu tuvugana ryarabuze ubwiganze mu nteko. Ibyo Netanyahu yabeshya abayahudi baba orthodoxe nibyo bintu bimukozeho. Uko gusesa inteko vuba na bwangu byaturutse kuki kandi bihatse iki? Hagomba gukurikiraho iki? Netanyahu yabageze ku musozo w'ubutegetsi bw'igihe kirekire muri Isirayeli. Ngo haye ikaze kuwa gatatu ku ya 20 y'ukwezi kwa 5 2026 abadepite bo muri Isirayeli bashyigikiye umushinga wo gusesa inteko ishinga amategeko Senate, ibintu bishobora gutuma amatora aba mbere gato y'iminsi yateganijwe. Minisitiri w'intebe Netanyahu ntabwo yari muri ayo matora ya mbere, aho umuyobozi w'ishyaka ry'abashaka impinduka yavuze yuko ari intangiriro y'iherezo rya guverinoma mbi kurusha izindi zose zabayeho mu mateka ya Isirayeli. Kugera ubu uyu mushinga ntugaragaza itariki nyakuri y'amatora, ariko uko byagenda kose agomba kuba bitarenze 27 y'ukwezi kwa 10 2027. Kuwa gatatu nyuma ya saa sita abagize inteko batoye ku bwiganze bw'amajwi 110 bashyigikira iseswa rya mbere ry'umushinga wa leta ryo gusesa Senate, inteko ishinga amategeko ya Isirayeli. Ni amajwi yateye impungenge kuba abadepite 110 bose baratoye yego. Uko byumvikana ibintu bishobora gutuma habaho amatora mbere y'igihe, mu gihe uwo mushinga wazemezwa bya burundu ugahinduka itegeko. Uyu mushinga uvuga ku itariki y'amatora izagenwa na komisiyo ya Senate ishinzwe gahunda z'inteko, kandi bikaba bitari munsi y'amezi 3 uhereye ku munsi itegeko rizemerezwa burundu. Hagati aho ariko igihe uwo mushinga uzamara ngo wemezwe nacyo ntabwo kiramenyekana neza. Ushobora kwihutishwa ugatorwa mu minsi mike iri imbere cyangwa se ugakererwa kubera imikino ya politiki. Ku rundi ruhande ariko amatora agomba kuba mu gihe kitarenze amezi 5 nyuma y'itorwa ry'itegeko, bivuze yuko byibura ashobora kuba hagati cyangwa se mu mpera z'ukwezi kwa 10. Ubwo ni muri uyu mwaka. Biravugwa yuko amashyaka y'abayahudi b'aba orthodoxe ashaka yuko amatora mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9. Ikizwi nuko amatora agomba kuba ku ya 27 y'ukwezi kwa 10. Uko byagenda kose minisitiri w'intebe Netanyahu ntiyitabiriye ayo matora, ahubwo bivugwa yuko yarahugiye mu nama z'umutekano. Abatavuga rumwe na leta bakiriye neza ayo matora, aho umudepite Mehav Ben-Ari wo mu ishyaka rya Yesh Atid yasakuje cyane ari hagati mu cyumba cy'inteko ati Shehasheyanu. Iyi ni interuro isanzwe ivugwa n'abayahudi mu bihe by'ibyishimo. Ni umugisha cyangwa isengesho rigufi rikorerwa cyane mu idini y'abayahudi, bakarivuga mu gihe cy'ibyishimo cyangwa ikintu gishya cyangwa se hari ikintu kibaye kidasanzwe. Izina rikomoka ku magambo y'igiheburayo Shehesheyanu risobanura ngo uwaturinze tukagera muri iki gihe. Ni agace gato k'isengesho rigira riti hashimwe Uwiteka Imana yacu, umwami w'isi yose waturindaga akadukomeza akadufasha kugera kuri iki gihe. Imyitwarire y'abadepite barimo na Mehav Ben-Ari yatangaje abantu cyane kubera ko ibyo yakoze ntabwo ari ibintu byari bisanzwe bimenyerewe mu minsi nk'iyi. Hari abumva kwishima kwe kubera ko abatavuga rumwe na leta babibonaga nk'intangiriro y'iherezo rya guverinoma ya Benjamin Netanyahu. Mu ijambo rye umuyobozi w'ishyaka ry'abademokrate Yair Golan yavuze yuko aya matora ari intangiriro y'iherezo rya guverinoma mbi cyane iyoboye Isirayeli. Yongeraho ati ntabwo twitaye kugiye amatora azabera vuba cyangwa kera, icyo tuza ahubwo ni uko guverinoma yateje ibibazo bikomeye igiye kuvaho.
iri mu marembera n'urugendo rwayo rwarangiye. Yabihuje n'ibitero bya Hamas byo mu bihumbi 2023. Ataya ni amatora twitiriye itariki 7 z'ukwezi kwa 10 2023. Turashaka kwirukana guverinoma yatsinzwe uwo munsi igatuma igihugu kigira ibyago bikomeye cyane kurusha ibindi byose mu mateka yacu. Ku rundi ruhande, umuyobozi ushinzwe gukurikirana ibikorwa by'ihuriro ry'amashyaka agize guverinoma, Ofir Kadze, yavugiye ijambo imbere y'abadepite ati iri huriro ryakoze ibyo rishoboye byose. Arakomeza ati muri iki gihe tumaze gukora ingengo z'imari 9 ndetse n'amategeko 520 ku bijyanye n'itegeko ryerekeye kwinjiza abaturage mu gisirikare. Tuzatora itegeko binyuze mu biganiro kandi rihuje n'ibikenewe n'igisirikare cya Isirayeli. Agaciro k'inyigisho za Torah kagomba gukomeza kubungwabungwa, ariko nanone abatiga bazajya binjira mu gisirikare. Ati muri iki gihe urebye aha niho ikibazo cyavukiye, no kwivumbura kw'abayahudi b'abaorthodoxe badashaka kujya mu gisirikare. Minisitiri w'intebe wa Israel Netanyahu yakomeje kuguma ku butegetsi mu myaka 17 ishize, ahanini kubera ubufatanye bukomeye cyane yarafitanye n'amashyaka y'abayahudi b'abaorthodoxe. Ubu bufatanye mu by'ukuri nibwo buri gusenya ihuriro rya guverinoma ayoboye, kandi ntibyo biri guhinduka umutwaro ukomeye ku muyobozi umaze igihe kirekire ku butegetsi muri Isirayeli mu gihe igihugu cyerekeza mu matora. Ubwicanyi bw'itariki 7 z'ukwezi kwa 10 2023 n'intambara z'urukurikirane zakurikiyeho zitagira iherezo n'uyu munsi nabyo biri kumuzanira amazi nk'ibisusa. Nyuma y'imyaka 2 n'igice igihugu kiri mu mirwano ikomeye, kandi mu bihugu byinshi Isirayeli ikeneye abasirikare benshi, cyane cyane abari baravuye mu gisirikare b'inkeragutabara. Muri ibyo byose rero aba-orthodoxe bo ntibigeze bajya mu gisirikare na rimwe. Aho bigeze, abandi banya Isirayeli benshi barambiwe gahunda imaze igihe kirekire yemerera aba bagabo b'aba-orthodoxe kudakora igisirikare. Uburakari kuri iyo gahunda bwageze ku bari basanzwe bashyikiye Netanyahu. Kugira ngo rero aba-orthodoxe batemererwa kujya mu gisirikare, bahaye Netanyahu amajwi yabo, bituma aguma ku butegetsi. Ku rundi ruhande, aba-orthodoxe nabo barakajwe cyane nuko Netanyahu yananiwe gushyiraho itegeko ribaha ubwo budahangarwa bwa burundu. Ibyo bintu byatumye bagabanya inkunga yabo muri guverinoma mu byumweru 2 bishize, bituma kuwa gatatu habaho itora rya mbere ryo gusesa inteko ishinga amategeko. Ibyo bintu byatangije inzira ishobora gutuma amatora yimurwa, akava mu kwezi kwa 10 akajya mu kwezi kwa 9. Mu by'ukuri Netanyahu aracyagerageza gushyiraho itegeko rya kwemeza ubudahangarwa, ariko ibyo birasa n'ibimugoye cyane kubera ko abatavuga rumwe nawe babaye benshi kandi bari no mu ihuriro rye. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga Sharon Haskel yakoze imyaka 3 mu mutwe w'ingabo ari ku rugamba. Yavuze yuko ari umwe mu bagize iri huriro, ngo ntabwo azemera ko Netanyahu atetesha aba-orthodoxe, kandi ngo si we wenyine, ahubwo ni 7 batazemera uwo mushinga. Ibyo byumvikanisha yuko uwo mushinga ushobora kugwa mu mazi ntutorwe. Uyu yaragize ati aba-orthodoxe baragerageza kuduhatira ibyo bashaka twe tudashaka, ntabwo bikwiye kandi ntibiri mu butabera. Bwana Haskel yambaye imyambaro ya gisirikare mu matora kwa gatatu kugira ngo hagaragaze yuko arwanya uwo mushinga wo kudashyira aba-orthodoxe mu gisirikare, ndetse anibutsa abantu ko nawe ubwe nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije yagikoze. Amashyaka abiri akomeye y'aba-orthodoxe yatandukanye na Netanyahu mu ntangiriro z'ukwezi, nyuma yuko ababwiye yuko atizeye ko azashobora gutora itegeko ryabarengera. Ibyo bintu byatumye ihuriro rye ritakaza ubwiganze mu nteko, kandi ni imwe mu mpamvu nyamukuru zatumye haza umushinga wo gusesa inteko. Schneur Losner ni umushakashatsi mukuru muri Jewish People Policy Institute, ikigo cy'ubushakashatsi gikorera Yerusalemu. Ati Netanyahu yari yahaye isezerano abo bakorana kandi bari indahemuka mu ihuriro rye, ariko ntiyabashije kurisohoza, none ahubwo batangiye kumwisubira. Hari umudepite umwe witwa Pundras wo mu cyaka rya United Torah Judaism yabwiye umunyamakuru ko nta gahunda bafite yo gusubira muri iryo huriro rya Netanyahu. Politiki ya Israel ubundi igizwe n'amashyaka menshi, kandi nta shyaka na rimwe ryigeze ribona ubwiganze ryonyine mu nteko igizwe n'abadepite 120. Kubera iyo mpamvu rero amashyaka usanga akorana amasezerano y'ubufatanye kugira ngo abone ubwiganze, ibintu bituma amashyaka matoya agira ijambo rikomeye kurusha n'amanini, ahubwo kubera yuko muri amashyaka matoya havuyemo umuntu umwe akava mu ihuriro ritakaza ubwiganze. Kuri ubu ngubu aba-orthodoxe bafite imyanya mikeya 18 mu nteko, umubare usa n'uwari usanzwe mu myaka ishize, ariko bamaze igihe ari ingenzi cyane kuri Netanyahu nibo bamufashe ku butegetsi. Mu rwego rwo kubona inkunga ye
ku nkunga za leta n'ubusonerwe mu gisirikare bari barakomeje kumushyigikira mu bihe by'ibibazo bikomeye cyane mu karere no mu birego bya ruswa bimaze iminsi bamukurikiranaho. Gilad Malash, inzobere mu bibazo bya Orthodoxe muri Isirayeli, yavuze yuko Netanyahu amaze igihe yishingikiriza ku nkunga itangwa n'aba Orthodoxe. Iyo nkunga niyo yafashije Netanyahu kuguma ku butegetsi na nyuma y'ubwicanyi bukomeye cyane kurusha ubundi bwose bw'ayo mateka ya Isirayeli. Rosina yavuze yuko iryo huriro ririmo amashyaka akabije gushyira imbere ukwishyira hejuru kwa Isirayeli. Icyakora ngaba abantu bose bari kwitandukanya na Netanyahu kubera ko babonye ko mu matora mashya Netanyahu ashobora gutsindwa burundu. Bisa naho ngo Netanyahu afite amahirwe make yo gutsinda, noneho rero abo bakoranaga ntibashaka kuza n'umuntu watsindwa aya matora. Ku rundi ruhande, gufatanya n'aba-Orthodoxe bishobora no gukomeza kwangiza isura ya Netanyahu imbere y'abaturage muri rusange, bigatuma afatirwa hagati mu gihe igihugu kiri kwinjira mu matora. Buri mwaka hari abagabo ba-Orthodoxe bagera ku 13,000 bagize imyaka 18 yo kwinjira mu gisirikare, ariko abatarenze 10% gusa nibo bakijyamo. Niko byatangajwe na komisiyo ya Knesset. Kubera ikibazo gikomeye cy'ibura ry'abasirikare, aba-Orthodoxe barashakishwa nabo kugira ngo bajye mu gisirikare. Bararakariwe cyane. Orthodoxe yize 13% by'abaturage ba Isirayeli, kandi niwo muryango mugari urimo yongera cyane kurusha indi. Mu bihumbi 2007 urukiko rw'ikirenga rwa Isirayeli rwavuze ko ubwo budahangarwa bunyuranyije n'amategeko, ariko gukomeza kongera igihe cyabwo no gusubika ibyemezo bya leta bituma bugumaho. Mu Bayahudi benshi muri Isirayeli, gukora igisirikare bifatwa nk'ahantu abaturage bahurira kandi bagomba kujya by'itegeko, bakabumbirwa hamwe, ndetse n'intambwe ikomeye cyane umuntu agomba kunyuramo mu buzima. Abantu benshi mu miryango y'aba-Orthodoxe bafite impungenge ko igisirikare cyatuma urubyiruko rwabo rwegera cyane imibereho itari y'idini. Umushinga wo gusesa iyi nteko washyizweho umukono n'abadepite bo mu ishyaka rya UTG, Shas, New Hope, Religious Zionism na Otzma Yehudit. Abatavuga rumwe na leta bari batanze indi mishinga nayo isa n'uyu. Ku murongo w'ibyigwa n'inteko ku wa gatatu hari harimo imishinga 13 itandukanye, ariko sigamije gusesa Knesset yatanzwe n'abadepite bari muri guverinoma ndetse n'abatavuga rumwe nayo. Birashoboka cyane ko imishinga ishobora guhuzwa mbere yo koherezwa muri komisiyo kugira ngo isuzumirwe hamwe mbere y'amatora atatu ya Knesset agomba kuyemeza kugira ngo abe amategeko. Bivugwa yuko Minisitiri w'Intebe Netanyahu yasabye amashyaka y'Aorthodoxe kutihutisha amatora ngo aze mu kwezi kwa 9. Abibabwira mu biganiro by'ibanga yuko iyo gahunda yashyira mu kaga amahirwe y'amashyaka y'Abayahudi batsimbare ku bya kera. Cyakora aba-Orthodoxe banze icyo cyifuzo cya Netanyahu. Umuyobozi wabo w'urwego rw'idini witwa Robi Dovlando yabwiye abadepite muri iki cyumweru ko batagomba gushukwa n'imikino ya politiki kandi ko bakwiriye gushyira hamwe iseswa rya Knesset. Uko byari biteganijwe, amatora yagombaga kuba bitane tariki 27 y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Ni kimwe mu bihe bya politiki bikomeye cyane igihugu cyinjiyemo mu myaka vuba ahangaha. Aya matora agamije gutora abagize inteko ishinga amategeko ya Isirayeli igomba kuba igizwe n'abadepite 120. Mu buryo bwa demokrasi ya Isirayeli, ishyaka cyangwa ihuriro ry'amashyaka rigize nibura imyanya 61 mu nteko niryo rishyiraho leta, rigashyiraho n'uyihagarariye ugomba kuyobora Isirayeli, no kuvuga Minisitiri w'Intebe. Bituma rero amatora atabarwa nk'irushanwa ry'amajwi gusa, ahubwo bikaba n'urubuga rukomeye cyane ruganira ku mahurizo ashobora kubaho nyuma y'amatora, kubera ko nta shyaka rimwe rishobora kubona amajwi yihagije. Uko amatora akorwa muri Isirayeli, ibyo nabyo bituma aba ayo mu rwego rwo hejuru cyane mu buryo bw'imiyoborere. Igihugu cyose gifatwa nk'agace kamwe ko gutoreramo, aho abaturage batora amashyaka aho gutora umuntu ku giti cye. Ubu buryo rero bwitwa proportional representation butuma imyanya igabanywa hashingiye ku majwi buri shyaka ryabonye. Icyakora kugira ngo ishyaka runaka rigire imyanya mu nteko, rigomba kuba ryabonye amajwi ahera kuri 3.25%. Ibi ngibi bigamije gukumira amashyaka mato cyane ahatagira imbaraga, ariko nanone byongera imikino ya politiki mu mashyaka. Kubera iyi miterere rero, amatora akurikirwa n'ibiganiro birebire byo mu mashyaka byo gushaka uko amashyaka yakorana, bigakorwa hagati y'abayobozi bafite ingufu n'inyungu zitandukanye. Amatora yo muri uyu mwaka aje mu gihe cyihariye, aho igihugu kiri mu bihe by'intambara n'umutekano muke mu karere. Muri iki gihe politiki ya Isirayeli iyoboye cyane n'ingaruka z'intambara. Minisitiri w'Intebe Netanyahu ari mu bayobozi bazahatanira kongera kuguma ku butegetsi, ariko akomeje guhura n'igitutu gikomeye cyane gituruka mu baturage n'abatavuga rumwe nawe. Hari ibibazo byinshi bijyanye n'imiyoborere ye.
uburyo ayobora intambara nuko ashobora kugeza igihugu ku ntsinzi ifatika cyangwa ku mahoro arambye. Ibi bintu byose rero bituma aya matora asa n'azaba ari nk'ikimenyetso cy'abaturage ku miyoborere n'icyerekezo cy'igihugu bagomba gufata. Ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hagaragara imbaraga ziri kwishyira hamwe ngo bazabashe gutsinda Netanyahu. Abanyapolitiki nka Naftali Bennett bagarutse mu ruhando rwa politiki kandi bafite intego yo guhindura ubuyobozi buriho. Nubwo hari amashyaka menshi atavuga rumwe na Netanyahu, ikibazo gikomeye ni uko atajya ahuza mu buryo bworoshye. Amwe muri ayo ngayo ni aya kera, ashingiye ku mahame ya gisivili n'ubwisanzure, andi akaba ayobowe n'abantu bashaka umutekano ukomeye, ndetse hari n'amashyaka y'Abarabu bafite uruhare rugaragara mu matora. Kugira ngo rero batsinde bisaba ko habaho imikoranire hagati y'izo mpande zose, kandi ntabwo ari ibintu byoroha cyane niyo wasubira inyuma mu mateka ya Isirayeli. Abaturage benshi muri Isirayeli batangiye kwibaza niba ari byiza gukomeza guha aya mashyaka imbaraga nyinshi mu gihe hari ibibazo by'umutekano, cyane cyane ibisaba uruhare rwa buri muntu wese. Ikibazo cy'umutekano nicyo kiza ku isonga mu biganiro by'amatora. Abaturage benshi bazatora bashingiye ku cyizere bafitiye umuyobozi runaka mu bijyanye no kurinda igihugu. Intambara zimaze igihe kinini cyane, ibitero by'iterabwoba n'ubwongere bw'amakimbirane mu karere byatumye abaturage bashyira imbere ikibazo cy'umutekano kurusha ibindi. Hari ibibazo bindi by'ubukungu, imibereho y'abaturage n'imiyoborere y'imbere mu gihugu nabyo bigenda nabi kandi bikeneye umwanya. Mu rwego mpuzamahanga aya matora azakurikirwa cyane n'ibihugu bikomeye n'umuryango mpuzamahanga. Isirayeli ubu ni igihugu gifite uruhare rukomeye mu bibera mu burasirazuba bwo hagati, bityo impinduka mu buyobozi bwayo zishobora kugira ingaruka ku mubano n'ibindi bihugu harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'Abarabu. Ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi riherutse kunguka imbaraga nyuma yo kwihuza kw'abahoze ari ba minisitiri b'intebe muri Isirayeli ni Naftali Bennett na Yair Lapid. Mu kwerekana intego yabo bakoze ikiganiro n'abanyamakuru cyabereye mu mujyi wa Herzliya muri Isirayeli ku cyumweru ni mu kwezi kwa kane. Abangaba ni abanyapolitiki babiri bafite ijambo rikomeye muri politiki ya Isirayeli kandi batangaje ko bagiye gufatanya mu matora ateganijwe mu mpera z'umwaka. Naftali Bennett na Yair Lapid bombi bigeze kuba abaminisitiri b'intebe mu buryo bwo gusimburana hashingiye ku masezerano bagiranye mu ihuriro rya leta bashinze mu bihumbi 2021. N'ubundi kwihuza kwabo niko kwakuye Netanyahu mu butegetsi, ryahagaritse imyaka 12 Netanyahu yari amaze ari minisitiri w'intebe. Kuri ubu rero barateganya kongera guhuza amashyaka yabo bakagira ishyaka rimwe riyobowe na Naftali Bennett. Bavuga yuko ari ubufatanye hagati y'abafite ibitekerezo biringaniye n'abo ku ruhande rw'abatsimbaraye ku bya kera. Bennett yavuze yuko nibaramuka batsinze amatora ku munsi wa mbere w'ubutegetsi bwabo bazashyiraho komisiyo yigenga ya leta izakora iperereza ku bitero bya 7 Ukwakira 2023, umunsi Hamas yagabye ibitero muri Isirayeli mu gice cy'amajyepfo. Iki gitero nicyo cyatangiye intambara gikomeza no gushyira igitutu kuri Netanyahu. Hari abavuga yuko iba ari ibintu Netanyahu yagizemo uruhare ruziguye cyangwa se rutaziguye kubw'amakosa cyangwa inyungu ze. Muri Isirayeli hamaze igihe hasabwa yuko hakorwa iperereza ryimbitse ku makosa yakozwe mbere y'igitero no mu gihe cyacyo, kubera ko aricyo cyahitanye abantu benshi kurusha ibindi byose mu mateka ya vuba ya Isirayeli. Ku rundi ruhande, Yair Lapid yasabye abafite ibitekerezo biringaniye bose ko bagomba kwishyira hamwe bagashyigikira Bennett, kubera yuko iki gihugu ngo gikeneye ubumwe nk'uko umuntu akenera umwuka wo guhumeka. Bennett yari yabaye minisitiri w'intebe mu mwaka wa mbere w'amasezerano yabo mu bihumbi 2021 mbere yuko iryo huriro risenyuka. Nyuma yaho Lapid yabaye minisitiri w'intebe w'agateganyo mu mezi 6 ya nyuma kugera igihe amatora agaruriye Netanyahu ku butegetsi. Kuva ubwo rero Lapid yabaye umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe Bennett we yari yarafashe ikiruhuko muri politiki. Nubwo aba bagabo bombi batavuga rumwe ku bintu bimwe na bimwe bya politiki, bafitanye imikoranire myiza. Bennett ni umuyahudi ukurikiza cyane idini rya Kiyahudi kandi afite imyemerere ikakaye cyane ku bijyanye n'ikibazo cy'Abanyepalestine, mu gihe Lapid we adakurikiza cyane idini rya Kiyahudi kandi agafatwa nk'uri ku murongo woroheje kurushaho. Ku mubano wabo bombi, Lapid aherutse kuvuga ati twanyuze mu bihe byinshi turi hamwe, twafashe ibyemezo bikomeye cyane turi hamwe, tuzi yuko dushobora kwizerana. Ubufatanye bwabo bugamije guhuza abatavuga rumwe na leta batandukanye, ariko nanone
bahuriye ku kuba ari abarakare ku buyobozi bwa Netanyahu, kabone n'ubwo baba badahuje ibitekerezo ku bindi bibazo byinshi bya politiki imbere mu gihugu. Imboni TV, imboni ya rubanda.